Yes, kanongere mbaha ikaze kandi mbasuhuze bakunzi ba Newsline Rwanda. Nk'ibisanzwe rero murabizi ko muba muri kumwe na Emmanuel. Emmanuel rero ninjye ubagezaho ibiganiro ndetse n'ibindi bintu by'ubwenge nk'ibisanzwe. Murabizi ko tudatana rero n'inkuru zigiye zigezweho. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, nawe rero utarayikora gikore kugira ngo ujye ubonera amakuru ndetse n'ibindi byose ukeneye ku gihe runaka kabisa. Twe tuba turi already. Ubu rero ni inkuru mbi cyane y'intambara kabisa ikomeje kwaka hariya mu gihugu cya Israel, aho igihugu cya Israel rero gikomeje gukataza mu guhangana na Iran rero ku bintu bijyanye n'ibisasu. Murabyibuka ko mu minsi ishize, mu cyumweru gishize, igihugu cya Israel rero giherutse gushotora igihugu cya Iran, kijyanayo drone ndetse kinagayo ibisasu bitandukanye, ariko kibinaga ku birindiro bya gisirikare, ibirindiro bya bisirikare rero biri hariya muri Iran, aho muri Iran hari ibirindiro rero bishinzwe gukora imbunda ndetse bigakora n'amasasu, bigakora na nuclear weapon, biriya bisasu rero by'uburozi. Babikoze rero kugira ngo bakumire Iran mu gukora bino bisasu bya kirimbuzi, ariko byabaye iby'ubusa kuko n'ubundi Iran yakomeje gukora ibisasu, ariko n'ubundi ibisasu bakora ntabwo biba byemewe. Ni ibisasu bakora bihishe, ariko isi muri rusange ndetse n'abashinzwe ikiremwamuntu batemeye ko iki gikorwa cyo gukora imbunda ndetse n'ibisasu bihungabanya ubuzima bwa muntu bitemewe. Ubu rero byakomeye ku mpande zombi. Iri joro ryo kuwa gatanu rishyira uwa gatandatu, haraye umuriro waka hariya mu gihugu cya Israel, aho igihugu cya Iran cyaje kurakara rero. Cyari kimaze iminsi gitegura ibintu bikomeye cyane. Ubwo rero kiza gusukamo icyitwa drone, kizisuka muri Israel rero ihinduka umuyonga. Kuri uyu mugoroba wo kuwa gatanu rero mwagiye mubona video zigenda zicicikana Iran, abaturage bo muri Iran barimo baserebura igisasu ko bakirashe, umuturage baserebura nk'abari guserebura umupira. Abenshi bibajije ibiri kuba, ntibari bazi ko ari Israel irimo guterwa. Rero byaje kwemezwa ko ari igihugu cya Iran cyarimo kirasa Israel rero, ndetse ibihugu bituranye na Israel rero byagiye bigerwaho ingaruka n'ibi bisasu, kuva ko ntago umuturanyi wawe yaterwa ngo wowe ngo ure guterwa. Ibihugu birimo rero nka Jordania, nacyo ni igihugu cyagiye kinyurwamo ibisasu bivuye mu gihugu cya Iran byerekeza mu gihugu cya Israel rero, aho ingabo za Israel zagerageje gukumira ibi bisasu mu kirere, gusa biba iby'ubusa. Bimwe byagiye bigwa ku nyubako zitandukanye ndende zahariya mu mujyi rero wa Tel Aviv ndetse na Jerusalem hariya rero muri Israel, kugira ngo umubare ntago wari wagaragara neza w'abantu bamaze gukoromekera cyangwa se guhura n'ibibazo muri iyi ntambara yazindutse. So reka turebere hamwe noneho uko byari bimeze muri iri joro. Vuga ngo igihugu cya Iran cyari cyesitaye imbunda za misiri. Izo mbunda za misiri zirimo zirasa zitunze muri Israel, zohereza na drone zitagira abapilote mu kirere, zijya muri Israel zirasa icyo zishoboye. Hari izashanyurikiriye mu kirere zirashanyuka kabisa bitewe n'ubwirinzi Israel ifite. Zimwe ntabwo zabashije kugerayo kugira ngo zirase, gusa inyinshi ni izahangirikiye. Biravuga ko hoherejwe drone zigera mu 100. Nayibaze drone 100 mu kirere, ndakeka mu kirere kandi ari mu mujyi.
mu mujyi umwe, drone 100 nawe uba uri kubona kabisa, uba uri kuzibona ko ari nk'ubushishiri mu kirere. So boherejemo rero drone 100, ubundi banagamo n'ibisasu. Biravuga ko ubundi hashobora kuba hanazwemo drone zigera mu 100, bakanagamo ibisasu bigera mu 150. So urumva ko yari intambara y'umuriro, kuko nyuma y'ibyabaye Israel rero mu gitondo bazindutse bakubitanira ku mipaka. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu bazindukiye ku mipaka rero ku mipaka, iriya mipaka ihuza Israel rero na Iran. Ni nyuma y'uko Israel ishyamiranye na Palestine. Rero murabona ko ibihugu by'Abarabu bikataje mu kurwanya igihugu cya Israel. Gusa Iran yo ibintu yagiye ivuga byinshi. Yatangaje ko iyi ntambara itagomba gusiga simusiga kabisa, igomba gukora ku bihugu byose bigerageza gufasha Israel. Ni nayo mpamvu rero Trump nawe yagize ibyo abivugaho, yarakaye cyane ubwo yumvaga ko nyine Israel bagiye kureba uburyo ibihugu byose biyifasha biraza guhura n'ingaruka y'iyi ntambara yayo na Iran. Urabona ko Israel rero yagiye nayo ikubita itababarira ibi bihugu by'abisilamu rero, dore ko batajyaga banumvikana rero. Igihugu cya Israel ntabwo cyumvikanye n'ibi bihugu by'Abarabu, kuko Abarabu baba bafite amahame yabo bagenderaho, ndetse Israel nayo igendera ku mahame ya Gikristo. So hari bimwe rero bagiye bapfa, murabizi inkuru zo muri Bibiliya za Ishmayeli, ntago nazibabwira, murabizi uburyo byo bagiye bapfa rero, abo bana bombi bakagirana amakimbirane. So rero Palestine niyo bundi twari tumenyereye mu bintu by'amakimbirane ameze gutya, ndetse irimo ihangana n'igihugu rero cya Israel, bitewe n'uko bapfa rero ibyo bintu bya kera byo muri Bibiliya byo ku bwa Yesu. Sinabivuga byose, murabizi cyane abantu basomye. So rero reka nze mbasomere amagambo, cyangwa se mbasomere inkuru yose ikinyamakuru Igihe iteretseho inkuru yose uko imeze n'uko intambara zabo zatangiye. Reka nze tuyisome kugira ngo mwese muyumve neza. Cya Iran rero ni intambara yafashe indi sura hagati rero ya Israel ndetse na Iran. Iran rero na Israel bikomeje kurasanaho, ni nyuma y'aho ingabo za Israel rero zikoresheje indege za gisirikare ndetse na drones rero zikarasa bice bitandukanye bya Iran, cyane cyane mu mujyi wa Tehran rero no mu nkengero zawo. Ku munsi wo kuwa gatanu mu masaha y'igitondo rero mu bitero byaguyemo abasirikare bakuru, bikangiriza rero n'ahantu henshi hakorerwa ibisasu kirimbuzi. Rero muri icyo gitero Israel yakoresheje indege z'intambara zirenga 200 ndetse na drones 100 zarashe rero inganda zakorerwagamo ibisasu bya nuclear weapon, ndetse inganda zatunganyaga misile zikomeye cyane nazo zarahaturikiye. Ibirindiro bya gisirikare rero ndetse n'inzu z'abayobozi bakuru ba gisirikare hariya muri Iran nabo bagizweho n'ingaruka n'ibi bintu. Bice rero byibasiwe birimo uruganda rwa Natanza rutunganya rero ubutare bwa uranium, ari nabwo rero bukoreshwa mu gukora intwaro, ndetse n'utundi duce twa Tehran ndetse na Tabriz ndetse na Isfahan ndetse na Arika n'ahitwa Kermanshah. Aha rero Iran yatangaje ko abayobozi bakuru ba gisirikare bishwe, barimo General Hussein ndetse Salimi, ndetse na uyu yari umugaba mukuru rero w'ikirenga w'ingabo wa rero mu bakomeye mu gisirikare, akaba n'umwizerwa nimero ya mbere rero y'umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Uyu rero n'undi witwa Ayatollah Ali Khamenei, rero nawe yahise asimbura na General
Mohammad Pakapuru. Undi rero wishwe ni General Major Mohammad Bagheri, uyu yarayoboye umugaba mukuru w'ingabo, ndetse na General Ghulam Ali Rashid wari umuyobozi rero w'ikigo cya gisirikare cyitwa Katamu Ali Abiya. Uyu rero ari nacyo cyari gishinzwe rero gutegura ibitero bikorwa rero bya gisirikare byahariya muri Iran. Abandi rero bishwe muri izi ntambara barimo abahanga rero mu gutunganya ibisasu bya kirimbuzi. Ikigo rero igitero, muri icyo gitero rero Israel yakise Operation Rising Lion. Israel rero yavuze ko iki gitero ari igikorwa cyo kwirinda ko Iran yakora intwaro za kirimbuzi. Minisitiri rero w'intebe Netanyahu avuga ko Iran ari icyago gikomeye. Umuyobozi rero wa Iran Ayatollah Khamenei uyu yasezeranyije igisubizo cy'uburakari bwinshi bukabije kandi bubabaje. Ambasaderi rero wa Israel mu Rwanda Inati Weisi uyu yabwiye ikinyamakuru rero Newsline Rwanda ko igitero cya Israel rero yagabye kuri Iran ari ahitamo ya nyuma, kandi ko yabikoze rero mu rwego rwo kwirwanaho. Yesu yasobanuye ko ibitero byayo byagabwe gusa ku bikorwa bya gisirikare ndetse n'iby'ingufu rero kirimbuzi, kandi ko byari bigamije kwibasira, ntago byari bigamije kwibasira abasivili, ahubwo byari bigamije kwibasira ingufu za gisirikare. Ati rero Israel ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, bityo rero yakoze igikorwa cyo kwirwanaho nk'amahitamo ya nyuma. Ihamya kandi intego rero ibikorana imbaraga. Kuri uyu rero wa gatanu Iran nayo yaje kubemeza, kuko nabo bari bateye ku wa gatanu. Iran rero nayo yahise yihorera. Iran rero yahise itangaza ko igomba kwihorera, maze rero guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu rero yohereza drones 100 zitagira abapilote ku butaka bwa Israel. Rero nubwo inyinshi zasandarukiye hariya mu kirere, cyangwa se zasandarikiye hariya mu kirere zihanuwe n'ubwirinzi bwa Israel. Ibihugu rero birimo Jordani nabyo rero byahanuye ibisasu bya Iran byanyuze mu kirere cyabyo rero bigiye gutera Israel. Mu ijoro rero rishira ku wa gatandatu impande zombi zarasanye rero biratinda. Ibisasu byakomeje kugwa mu mujyi wa Tehran, mu gihe rero mu rundi ruhande Iran nayo yarashe mu mujyi Tel Aviv hariya mu gihugu cya Israel. Umubare rero w'abapfuye ukomeje kuzamuka. Ibitero bya Israel kuri Iran rero byaguyemo abantu barenga muri 78 barimo abayobozi bakuru b'ingabo rero, ndetse intumwa ya Iran muri Loni Amir Said Iravani niyo yatangaje iyo mibare rero mu nama y'akanama k'umutekano ka Loni. Yavuze ko abantu barenga 320 biganjemo abasivile bakomeretse. Ku rundi ruhande rero muri Israel ho avuzwe umugore umwe wapfuye akomerekejwe n'ibi bisasu byahitanye rero umujyi wa Ramatagan. Abandi rero 7 bakomeretse, ndetse n'imibare ikomeje kuzamuka kuko hari ibitangazamakuru bimwe byanyuze aho amabara arimo akorerwa, bavuga ko harimo abakomeretse barenga 30. Intambara rero ishobora kwadukira n'ibindi bihugu. Perezida Trump we yatangaje ko Israel yari yamenyesheje mbere Amerika iby'ibitero byayo kuri Iran. Ayo magambo rero afite byinshi asobanuye kuri iyi ntambara, kuko Iran yahise ivuga ko ibihugu byose bishyigikiye Israel bizagerwaho n'ingaruka z'iyi ntambara. Trump ati rero twari tubizi byose kandi twagerageje gufasha Iran ngo idaseba cyangwa igapfa burundu. Nagerageje gufata cyangwa se gufasha kuko nakwishimiye kubona ubwumvikane
bugerwaho. Trump rero yavuze ko adashobora kwemera ko Iran itunga intwaro za kirimbuzi. Israel rero nayo yarashe ku birindiro by'ingabo za Israel. Bambe Iran nayo yarashe rero ku birindiro by'ingabo za Israel. Nubwo rero ibisasu byinshi bya Iran byarashwe bikarasirwa mu kirere, Israel rero bitaragera ku butaka. Hari bimwe byaguye ku nyubako zo mu mujyi wa Tel Aviv ndetse na Jerusalem, bikangiriza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hamwe rero mu bantu bivugwa ko harashwe na Iran ni ahakorera ingabo za Israel hitwa Kiryat, ndetse abanyamakuru bahageze bavuze ko inyubako yose yasenywe ndetse ko ibyangiritse ari byinshi. Rero harabarwa nibura ibisasu bigera mu 150 byarashwe na Iran muri Israel mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishyira ku ijoro ryo kurishika ku munsi wo kuwa gatandatu. Ntabwo rero bigamije gusenya ngo inyubako zisanzwe, ahubwo ngo ni iza gisirikare. Iran rero iri kwifashishwa nayo intwaro zayo rero hamwe. Israel rero iri kwifashisha intwaro zayo hamwe n'iza Amerika zihanura ibisasu rero, zirimo izitwa Iron Dome, yitwa Davis Sling, yitwa Arrow, n'iyitwa Patriot ndetse na THAAD. Nge nari Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda. Niba warakoze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twese, nawe utarayikora kugira ngo ujye ubonera mbere amakuru.